Kuşumda gezin, acipti çiçeğin, mutlu olsun kadamın senin. Geceni giymedim, değgirinip giderim, aman buldum karamın beni. Day day, bana balım kas kas, geleceğe karay, kadamını bas, aynen aynen bas bas, kullandırıp bana, ömür yolundayken kadamını bas. Kalkıma, ağlamay bir dalgına, adamların tozundayım vay. Adalardan ciddilik, alıp gelip ömürüm, çorbay yürüyen dayıncığımday. Day day, valla balım kas kas, geleceğe karay, kadamını bas, aynen aynen bas bas, kullandırıp bana, ömür yolunda kal, kadamını bas. Day day, valla balım kas kas, geleceğe karay, kadamını bas, aynen aynen bas bas, kullandırıp bana, ömür yolunda kal, kadamını bas, ömür yolunda kal, kadamını bas. Sancar'ın nazarı haylı ve sala gidin ağaçana alardan içine köyü tuşu koydu diyesi. Aykeda üçü kol çağlar. Damat, kol çapkanыңыздар için çoğun razışılık turup tosu olgan peylingizlerge razışılık orun alıp oturup beringizler. Çoğun razışılığımızды bildireli. Келиңиздер ушул үй бүлөнү көтөргөнгө, ушул үй бүлөнүн жакшылыгын тактаганга, мактаганга үлгүрөлү. Куттуу болсун тоюңуз, Санжар мырза, бийик болсун оюңуз. Балдарыңыздын жолдору кенен болот. Мынакей жакшылыкка, ыйманына тутулган болсун дейли таптаза кыргыз мусулман. Ал эми ушул кызыбыздын жүрөгү ыйманга толуп, жаркыраган жылдыз болуп, кубанычына шериктеш болуп, жакшылыгы бап келген, аркасынан дагы сиздер үчүн көптөгөн наристелерди алып келген Акжол той кызы болсун деп кол чагып койгонуңуздар. Үй бүлөдө тынччылык болсо, коомдо дагы бакубатчылык, аманчылык болот экен. Баталган жакшы, жакшыдан. Анда берилди балдарга астуман. Туугандар көңүл бөлгүлө, мен Мирлан абамды чакырайын. Чоң атасы же бай